open. Yay. It's that. Apple. Wait. Oh, you check what's inside. You see what's inside. You say thank you, Lola Auntie. Say thank you. Say thank you first. Excited naman. Dar. Car. Dar. Wow! Thank you. Yes, dar. Say thank you again. Thank you. Dar. You say thank you. It's dar inside. Are you happy? Wow, you're so happy. Wow. Owl? Ow. Yeah, owl. Ow. Owl. Ow. Wow. Wow. It's a nice book. Whoa. Ow. Where's the owl? Here. The owl. Wow. Where's the car? Where's the car? Let me see. Let me see. Hey, let me see. Say thank you. Dar. Say thank you. Ito. Good morning ninjong tanan guys. Padong Miss Dalton manggawas kay magpainit mi. Mao di paglabay ni Jadar sa tubangan naglabay og sagbot. Uy batasan. Tanawar ko na. Gilabay lamang pusto nga pagkaway batasan. Oh. Grabe pura gaba. Tiguwang naman ang taway buot. Paglabay-labay naman ng basura daning kalsada gadugang-dugang lamas polusyon daaning kalibutan. Hi. May ninghay nimo hi kuno guys. Oh no guys nga item kaya hamang gipang kusnit gabi eh. Grabe malaging ka. Lebto nun. Na guys, nagdudag sakta nang gabaon. I don't know. What's that? Let's wait naman si Tita here. Okay? Let's wait Tita here. Guys, awag buwak guys, arang kagwapa. Oh. Lami man sa buwak guys, pero di alam ko ganahan kay mo kahoy, as in mo dako jud siya ba, ja mo labeng. Pero alam mi ag buwak ni ja. Ansayngan dani kaila ba mo? Kalimot mako. Gingdan mo ko dani ansayngan pero nakalimot na pug ko. Amo nang i-enjoy ang mga moment dari nga mga nahabilin. Kaya deu-deunas ka maturon guys aga mo ang pagbalhin. Exciting guys nga ora pag unsa ka apayam kinabuhi daadto. Murag mamroblema siguro mig tubig dito basig magpakubkub siguro mi dito tubig kay ug magsalig mi sa barangay aramang kunong hinadya di kuno kasugakod ba so maybe adi jud maybe murag magpakubkub jud mi dito kay madyo na raman jud nang amo pong kagalingan ba pero bo lagi lisod man kay muto man to dapin kay na yung motor ha nilong sa tapo ni motor na motor kani guys mong silingan nga bay guys kuha na si guys, let's go. Kuha na siya ka ng paabangan na si puhon sa mga guests padong Panoramic Park. Hapit na po mahaman. Nagtag-ida na guys, katong nagpaabang na mo, igagara pong undoy, agbaji. Nandiya, paabangan na nila puhon. So, ganahan mo mula ag Panoramic Park, nandiya, gusto mo, di mo mahaga ba ka nanay, biyahe mo sa dos kadlawon. Oh, pwede na mo biyahe og hapon pa dyan, na mo matuog, mag-overnight. Para doon na mo ini kakadlawon, doon na mo sakan. Kay kapoy magun nang labing tagbilaran ka. Biyahe kag alaunas kadlawon or alas 2 kadlawon para makaabot ka sa sunrise, di ba? So madto nang hinalaman ka matuog gayarong bahalag mo mata kang alas 4. Guys, na-check point talaga sa iisip kay grabe daghan mga baboy daaring nga matay. Dahil das ni agi kanang ida ani undoy ba netos bahay na maligdag utan na si kay agidang baboy na matay anay yan buros na bay mga baktin. Para sayang lagi. Grabe giisip ron daghan na. Kami bitaw gautan-utan na laman sa ami. Or isda sa laman kay kita mo kung mga tao kita makaspread kuno sa virus di tama sakit pero makadata mag career ta pa man loy taon ko oh guys ang nagbungag miracle fruit kanang miracle fruit guys lami kuno na itambaw kuno pero grabing gahi ako nakitagdaron gahi lagi pasway da musuway man ta ko dana kay pagkuha pa nas dragon fruit pagkuha pa nas miracle fruit sus Ginoo ko nagbatas bitaw nag mga basel aron nagkua kana bitong aron jung bagag balhibom grabing disangan ha uy wa na gito ko do maala ka dihang miracle fruit kag di ta maka lutuon mo tadyo guide tara di na ta mulag ba di na ta mulag ug magingana ka let's go home nga naarab ako daghang buhaton karong adlaw grabe bakbak na sa trabaho karong si Manaha marag bakbakan ni pero next week mo pahuway ko gusto ko mag-travel vlog sa ko bahalag dararas buhol para maka ginaginhawa pag ang utok kay murag na puno na kus mga tuan loaded na kadug ang utok guys murag na hurot na mga bagol na guys natambak guys kaya may mga bata aghapon nagatulog bagol mga bata ba na magul sila ka kwarta dud pud sila hi ay wait for me ha kay magbuhat ta diri atong hinay kay kani maho na ning iro what are you doing
Agahang likod guys, medyo nabubintaha na pero sakit gihapon ihigda kay murag second degree burn raman jud hinuon pero ang sakitam di ini mapasok ta pero yung bintaha kay gibutangan mang undur itong ointment wa jud tusos Ginoo ko. Unsa na kay hanggi kuan ro misig ning lutob na ni. Madugin ang dali pagkahitabo pa to ara nang humuhumo dad tus tubig. Mga 10 to 15 minutes po ko nagsablig-sablig kay para mais bag pain kay garapi gadang sakita guys murag gadagi dabdaban nang likod bisag wa nag ininit ba murag gyapon nagkadyo ang inita gyapon kadug feeling mga 3 hours siguro po ko nagantos janing take mo ratog pen reliever na bubintahag hang gibati. What? Yeah, your truck nganong gibili man nimo dana. Ta, let's go na look at you oh. What? Oh, tanawan na imong naong. Grabing singutan na, that's enough na. That's enough. So guys, gabi lagi guys, pakuli na mo guys, mura magadyo kog nabuntas. Aw nabuni id, mura nabuntas gadyo ko grabe din na hang gutuma. Na mo to nga pag-abot na kita mo kog bango sa rep, nagdali-dali kog lutong sinigang madugani kay dai batong tulo ka buo. Yapoy gamay ka adung dahon sa pitsay mo na lamay sa kol kay grabe gadyo gutuma namin sud dari bulinaw pero gusto ko muhigop og sabaw ba mura ba kog kabuhi ani kay higupon jud kog sabaw kay grabe jud ang trabaho gapon dito. Sugod buntag taman hapon grabe jud kapuda na ako nabuntas. Dia guys, anja ako ramay ning kaon, sara kahiwang na kaon. Masud ana pud na magpamahaw. Hana man ang giinit. Unsa ni? Yee! Ani? Happy 5th anniversary nanay. I love you from tatay. Sana all. Dato. Kana sa katang iblo, katang iblo. Cake! Yeah. Where's the candle, tita? Light the candle! Faster! Nag-blow na! Ay, nag-blow na. Imagine na. Nag-blow. Blow na, blow. Tara! Para candle lagi! Nag-blow na. Para ko ng candle! 1, 2, 3. Hindi ko orang dagan. 1, 2, 3, na. Happy anniversary! Yay! Mamay dang tatay na libang man. Di wala nang madaw sa cake. Apo. Oh, moist siguro na pa na ribbon. That's the thing. Snake? Di na snake. Uy! Snake. There's a snake. Ano? Sila na anim ko na. Here. Bagag chocolate. Natititi ka na namin! Wala na. Ang kunag-usa. Okay. Lagi. Just wait ha, just wait. Do not touch. Tungkuag icing ning ida guys, kay magkabulingit. Oh, gamay ra kadyo. Sakto na. Mamali kog hipos ni Maria ha. Sama ni mo kaon. Ay, udah bisik mudugang pa ka rin. Ano ba kung di Hindi na ako. Hihipos kay di mundang ring isa. Hi guys, yan namerti ko karon guys. Sige tagkaan na ni. Pilay dad ni Ken? Dusi na? Hala na uyab na. Hala. Na haman. Grabe baboy Ken garam nako daghang salamat Ginoo sa imong gihatag karon nga higayon. Nga imong pangitagag birthday si Kent Gabriel sa Jan 12 nga birthday Lord among giampo Ginoo nga imong sang panalanginan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Blow Ken blow. Blow na candle, Ken. Thank you. Oh guys, ara lami ang ilang pansit guys, kumpleto rikado. Tapos iliya dagan. Lami ang silangan na. Sige naman tagkagan dani, hindi naman tara ni madayit, imbes mag-diet na ta. Ito kadayit. Guys, iligaman dani mato po kong liksian kay maghipos na to liksian. Kay dungan mo sila birthday kin. Hala. Inaksi ay na. Aran dako aman. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Faster!
Nauli na ko guys, day bata na excited. Not yet! Wear your shoes! Balik tita, tabangin sa tita! Wait, wait lagi! Tatay will wait. Wait lagi! Mag-wait man siin! Wait, wait, wait! Singgit wait lagi kuno time. Wala ka umang pagka, uy! Don't go. Other one. Other side. Wait, man. Water na rin. Singgit, wait kasug. Okay. Okay. Ay! Bili. Hali ba po kang yayaya ka? Uning bataan eh. Hindi matabang og. Di po ko mauban. Oh, Ginoo ko. Bye. Ay, bye-bye tita. Dari raman si guys, unahan sa mo ang kuan. Kuyanan at Kramis outpost papadung sa panoramic. Pahangin sa kay wanam day. Lobat naman nagligid. Aw lobat ba tawag na day. Kuhan day kanan ay. May kuryente diha. Na. 100 man eh. Di lagi kabijaan mo, wait ka pang nalalaman. Guys, ato ko na mas init guys, kay gusto si Jam mo tanos ijang shadow. Where's the shadow? Where? Where is the shadow? Where's the shadow? Look! Over there! Wow! Look at Tatay's shadow! So big! It's so big! The shadow is... Shadow! Woohoo! Look, the shadow of the three of us. That's our shadow over there. Big! So big! Shadow! Shadow! So big! What's that? Flowers? Wow! Beautiful! It's so beautiful! Very beautiful! What's that? It's a flower! It is beautiful! Careful! Don't run! Shadow! Look, come here. There's a big banana. There's a banana. What's that? It's a banana? Yeah, bayaya. Isang banana kay bayaya. What's that? What's that? Bayaya. It's so big. Very big. So big. The banana is so big. Mura mapagas. Yeah, water. Let's go. It's very hot here. Sayang guys. Wa na video undo gina na nga na pagajag. Hi! Kaduha jang hi kada may batang baji. Wa man pud giun ang kamera. Sayang ag moment para maut ka do na nagad si ba. Friendly man gud ni siya, friendly. Ha? Hot? It's so hot kuno din nagsibugot-but. It's so hot? Yeah? It is hot? Yeah, it's so hot. Did you see the shadow? Yeah, you saw the shadow. The shadow only comes out when it's hot. Yeah, hot. Yeah, where's the shadow? Over there. There's the shadow. Hold. Hmm? Sige pangitag shadow. Oy nga, halasing ko na sa hapon. Wa na init. Wa na shadow. No more shadow. Chicken? How many chickens are there? Can you count? One. Count the chicken. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chickens! Woohoo! You're so smart! Good job! Good job! Woohoo! Let's go. Let's go. You hold, nanay. Aren't you tired? You're not tired?
You're tired? No, magkuno. No. Lemon. That's not a lemon. What's that free? What's that, Dalton? Lemon. Lemon? No, that's not a lemon. Instead of lemon. No, those are lemon. Maingon jud si Ja. Lemon. Na? It's not that lemon. That's a lemon? It's a lemon. See that lemon? See the lemon? It's not a lemon. Huh? It's not a lemon. No, it's a lemon. No, it's a lemon. Maingon jud si Ja. It's a Of course not. No, it's not a lemon. lemon. Those are lemon? No, it's not a lemon. See, it's a lemon. See? It's not a lemon. See? What's that fruit? That's not a lemon. See? I will get one. See? It's not a lemon. It's a wow. Is that a lemon? Yes or no? It's a wow. It's a lemon? No, it's not a lemon. No, it's not. Hold. That's not a lemon. I told you it's not a lemon. It's a lemon. It's not. No, it's not a lemon. Saddle. It's a lemon. It's not a lemon. It's a lemon. No, it's not. It's not a lemon. It's a lemon. It's not a lemon. Makig-away jud kay it's a lemon jud kuno. It's a lemon jud kuno. What about this one? What's this? Faster. Come here. Come here. Papa. What's that? What's a papa? Oh, that's a papaya. There's a papa. Wow. There's a papa. Yeah, there's a papa. There's a papa. There's a papa. There's a papa. Wow. How many papaya are there? Can you count? Pag. Count the papaya. What's the papa? Over there. Can you count the papaya? How many papaya? You count. Count the papaya. How many? One. One, Here. two. It's a papa. Come on. Come on, you count na. Ma-distract man just microphone. Oy. What's this? What's this? Vivo. No, I told you it's not a lemon. Zero. It's a lemon. Lagi dyan ko na magtuman. Let's go. Say bye to the papaya. Bye-bye, papaya. You see the tree? Three. Yeah, that's not a lemon. That's a wow. I told you it's not a lemon. It's not a lemon. Papa. Magtuman jud. It's a lemon jud ko no. Magtuman jud. Careful guys ha. Mao na mag-exercise guys. Diyan ka mag-exercise. Kaon. Oh, nangutang na dito sa tindahan gikutasan. Ladyo-ladyo magud pag among gibakladan.